Cepongan selajengipun masih diterima tamu. Terutama kula aturaken dumateng Muhammad Sirah Jabun, Pak Mulyati Jabun, Cak Rusmat Jabun, Pak Suparto Jatisari, Drasman Safi'i Jabun, Cak Ulin Jabun, Cak Ali Sundap Jabun, Cak Rudi Jabun, Cak Supat, Cak Serip Jabun, Cak Nur Hamid Jabun, Pak Marsum Jabun, Cak Sakur Gunung Tugel, Cak Holik Bulu Jaran, Cak Witno Beladu, Pak Adhem, Pak Motif, Pak Muti Jabun, Pak Ahem, Pak Muti Jabun. Monggo kalau tampil di pagelaran. Dilanjut ngitung meturuan. Yang nginom gelu nginom. Aduh sayang sampai leres gak apa di kelas sampai leres apa di kelas hani kiki mas naik katong Toripun Sele Campur. Terima tamu. Setelah ini bagian Densus 88 masih diterima tamu dan bintang tamu. Nona lere Kak Sutarajo sembi mese Nona lere Kak sembi mese 5 bulan saya tak bosan. Yo, Cak Ulin. Apa campur Mbak? Jom campur atau? Sekara bulan Jejanya sia Ahem Pak Muti tapi dicampur jom. Andi sayang salam berdaun terima salam berdaun terima Parang kono, ibadah kono. Haram manis ke mesin lempete
aduh sayang pangarana ma'aroko pangarana ma'aroko mun bekona mak cek beuna man pangarana bulan noro pangarana bulan noro mon bengkona mak cek jeuna aduh sayang kancing celeng ededena cincina hari semestina orang malam semajana orang malam lima semajana aduh sayang mun arena mak sampun malem mun arena mak sampun malem mun tak kira kulaku pole aduh man mun atena mak ampun seneng mon atena maampon seneng mon tak kira neng tinak ragu pole aduh sayang kalampina mak biru kokos kalampina mak biru kokos saking tade panantengen aduh na janji dirase tolong na janji dirase tolong tak telas tika ada pamikiran atur semadun kula aturaken dumateng Muhammad Sirah Jabun Pak Mulyadi Cak Rusman Pak Suparto Cak Abdurrahman Sapi'i Cak Ulin Cak Ali Sundap beserta kawan-kawan yang telah sudi tampil di pagelaran.